nasilja i Ukrajina rat, najnovije vesti. Oružane snage Rusije su tokom ofanzive preuzele kontrolu nad glavnim delom naselja Vodjanoe na području Donjecka. Ruska vojska likvidirala je oko 100 ukrajinskih vojnika na području Kupjanska u Harkovskoj oblasti. Rusne snage su izvele sledeće. Odbile kontranapad 4 jurišne grupe oružanih snaga Ukrajine južno od Donjecka. Uništili su komandni centar operativno-taktičke grupe oružanih snaga Ukrajine Liman na području Kramatorska u Donjeckoj Narodnoj Republici. Napali su kolone oružanih snaga Ukrajine u Donjeckoj Narodnoj Republici kako bi onemogućili prebacivanje neprijateljske rezerve. Sprečili su kontranapad 3 jurišne grupe ukrajinskih snaga koje su se kretale u pravcu 2 naselja u Luganskoj Narodnoj Republici.